TV turabaramukije kandi turabasuhuje nukuri uno munsi twagiriwe irindi teka ryo kwakira umukozi w'Imana ari hano yatugendereye muri event y'uno munsi yo muri C.Y.C.O bita C.Y.C.O ndagomba ndamubaze mbega amazina yanyu mushaka kutwibwira mukibwira abantu badukurikiranye uno munsi murakoze. Murakoze amazina banita Rubevu Prosper ni umuturage wa hano Kakalani Washington. Natwe twishimiye kuba mwadutumiye muri iki gikorwa cy'ingirakamaro kandi tuniteguye kubashigikira mu bindi bikorwa byose mwazadutumira. Murakoze. None mbega mwotubwira ishirahamwe C.Y.C.O mwoba mwarimenye ryari amakuru mwamufise kuri C.Y.C.O? Urakoze. Iri shirahamwe rero narimenye ubwo nabonaga ubutumire ntabwo nari sanzwe ndizi ariko mbona ubutumire nabajije abambaye ubutumire kuba bampa leaflet kugira ngo umenye ishirahamwe iryo ari byo. Nagiriwe amahirwe yo guhabwa iyo leaflet cyangwa se iyo depliya niho nashoboye kumenya iri shirahamwe kuburambuye. Mbega mumaze kuza muri event y'uno munsi mbega mwabonye hari umusaruro cyangwa hazabonekamo umusaruro donc ku gihugu cya Congo mubona ko hariho ikintu izokontribuwa muri Congo ino shirahamwe? Urakoze. We nashingiye ku kibazo cyawe kuba wari ukibajije biragoye kuvuga ngo umusaruro uzaba umeze utya. Icambere kiba gikenewe ni ukubona abantu bafite umutima wo gukora ibikorwa. Icyo nicyo cy'ingenzi cyane dushimira kuba hariho abantu bamenya ikibazo kandi batakirengagiza kuko hariho benshi bakibona ariko ntibagihe umwanya kugira ngo bagikore. Rero icyo twishimira cyane ni igikorwa n'abantu bafite umutima wo gukora mu bikorwa by'ubutabazi kuko ibibazo bavuze biri muri Congo ni byinshi ntabwo bashobora kubirangiza cyangwa se kubikemura byose ariko icyo dukeneye kandi twishimiye ni uyu mutima wo gutanga uruhare rwabo muri ibi bikorwa. Ni igiki kindi woshobora kubwira umuntu utaje muri ino gahunda umva mwoshobora kumubwira ubutumwa ubwahe? Ubutumwa twatanga nyuma yo gukurikirana ibiganiro twagiriye aha ngaha cyangwa se twumviye aha nuko twakangurira n'abandi bantu bose kugira umutima wo gutabaza kimwe n'abangaba batangiye n'abandi bagomba kurebera kuri aba kuko abo bafasha ni benshi kandi ibibazo bafite ni byinshi kandi abantu bose bafite ubushobozi uko bungana kose bwagira icyo bumara. N'abantu no kutisuzugura nabo batangiye n'ubwo ubushobozi butaraba bwinshi ariko umunsi ku wundi hari icyo bari kugenda bakemura kandi hari abo bafasha imbaraga zabo zirakenewe. Rero message yacu ku bandi cyane ni ukugira ngo nabo begere bahaguruke buri muntu ahari atanga uruhare rwose naho umusaruro wo bizajyana no ku bikorwa bigenda bikorwa. Ikibanze dukangurira abantu no kugira ngo umuntu wese ahaguruke agire igikorwa akora mu mwanya wiwe. Murakoze cyane. Mbega n'igiki mwoshobora kubwira impunzi ziri muri Congo uno mwanya zagize ibibazo byo guhunga bakava mu mazu yabo mbega n'igiki mwoshobora kubabwira nabo nyene nimba hari uwo karadukurikirana? Message ya mbere twabaha ni pole kuko niyo yangombwa cyane. Ibibazo bagize ntabwo babyiteye ariko nibihangane ibihe biragoye kandi nta bantu babifitemo control. Icyo twabasaba ni ukwihangana ariko badacika intege. Icyo kibanza ibibazo bafite bagomba kubigiramo uruhare rwo guhagarara cyangwa se guhagarara bagahagarara kigabo bagahangana nabyo. Ubufasha bundi bwose bwagenda bageraho bukagenda neza bugakorwa neza ntihabemo ikintu cyo kumva kuko bihabwa bamwe cyangwa abandi bahere kuba babaye kurusha abandi. Abantu bose nubwo baba bahunze ariko bari mu nzego zitandukanye. Hari abapfakazi, hari abana b'imfubyi ariko icyo dusaba cyane ni ukugira ngo ubufasha uko bungana baza bahera kuba babaye kugera ku bandi kugeza igihe uko abantu bagenda babyumva
abantu bazasangira kandi bagende bagera kuri benshi bashoboka. Banashimira cyane abantu baba batangiye ibikorwa nk'ibi ngibi, uruhare rwabo nabo bibatera ibakwe cyangwa se umwete wo gukomeza gukorera abo batishoboye. Iyo babona ibyo utanga uko bingana kose bigera ku babihabwa n'ababihabwa bakabibyaza umusaruro, icyo nicyo kibanze. Ibindi mikorere zagendeza bijyanye n'uburyo ibikorwa bigenda bigaragara. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Mwakoze kutwitaba hano kuri Empower TV. N'ikindi gihe tuzobakenera turabahaye umuze mutwitabe. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane kandi natwe twifurije kugira ibikorwa byiza Imana izabibafashe. Hello abakozi ba Empower TV, twongeye kubona undi mutumirwa mama wacu n'ukuri Imana iguha umugisha. Mwakoze kuza kutwitaba hano kuri Empower TV, mukongera mukaza no kuri events yabaye uno munsi. Ndashaka renda babaze, mbega mwoshaka kutubwira amazina yanyu n'ubwa mbere babonye hano kuri kamera ya Empower TV? Mbega mwoshaka kubwira abantu badukurikiranye muri uno mwanya, murahawe ikaze. Murakoze. Nitwa Dorcas Nyiramahoro. Niyo amazina yanje. Tukaba twishimye nyine kuba mwadutumiye hano. Murakoze cyane. Mbega mwoshaka kutubwira ni gute mwoba mwarumvishije ino shirahamwe, ishirahamwe twajemwo twabasanzemwo, mwoshaka kutubwira mu majambo arambuye? Ishirahamwe ntabwo twari dusanzwe turizi, ariko uyu munsi twarimenye. Bibabashe kuri dusobanurira neza, tubona ni byiza. Byatunejeje cyane. Mbega mwabonye ni igiki mwoshobora gukangurira abantu batahabaye hano hantu muri iki gikorwa cy'uyu muryango? Ibyo twashobora kubakangurira, iki gikorwa ni igikorwa cyiza kandi kireba buri wese. Buri wese ni ukuvuga ngo buri wese uturuka hariya iwacu, iki gikorwa kiramureba. Yuko ibyo twabashije kumva babashe kudusobanurira, twumvishije ari ngombwa ko buri wese iki gikorwa kigomba kumureba kandi akagira icyo agikoraho n'icyo agitekerezaho. Icya mbere ni ugutekereza, icya kabiri ni ugukora, kugira ngo tubashe gufasha mu buryo umuntu wese ashoboye abashe gukora. Murakoze cyane. Mbega mwoshobora kutubwira abamama ni igiki mwoshobora kubabwira batuye hanze ya Kongo, bavuye muri Kongo bakaza hano, n'ubwahe butumwa mwoshobora kubashikiriza muri uno mwanya? Abamama batuye hano mu bihugu byo hanze, icyo dushobora kubabwira, twababwira ngo bahaguruke nk'abamama. Abamama ni abanyembaraga. Abamama turi muri ibi bihugu dufite imbaraga zishobora kurengera umumama uri hariya muri biriya bibazo, zishobora kurengera umwana uri hariya muri biriya bibazo. Mbega mu buryo wamurengera n'ijoro rigaca cyangwa n'icyumweru kikarangira. Izo mbaraga turazifite. Rero buri wese agomba gukanguka, ugatekereza aho wasize bagenzi bawe n'ibibazo bafite, ibibazo barimo by'intambara z'urudaca, tukabitekerezaho tukagira icyo dukora. Hamwe n'Imana byose birashoboka. Murakoze cyane. Ikindi kibazo cya nyuma nashaka kubabaza, mbega ni igiki mwoshobora kubwira abamama bari hariya mu buhungiro, bari mu nkengera za Kubwegera na Munembwe? Mbega mwoshobora kubabwira gute? Abari hariya mu Minembwe n'abari Kubwegera, urumva abari Kubwegera barasa nk'abavuye mu ndyamo yabo bagenda ahandi Kubwegera. Aho n'ahantu tuzi, n'ahantu twatuye. Abo Kubwegera bo bw'umwihariko nababwira ngo nibakomere kandi bihangane. Iki gicuku turimo ijoro rizaca, turabizi mu bushobozi dufite. Wenda ntitwogenda ngo twicarane nabo hariya,
ariko mu bitekerezo mu mitima yacu turi kumwe, bagende bakomere, hari icyo Imana izakora natwe kidukoresheje mu bushobozi dufite. Ibi byose bizarangira, dushima Imana twese. murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Mutubwire abantu badukurikiranye, mubabwire akajambo kanyuma. Murakoze. Abantu badukurikiranye bose, baba ari abo mu bwoko bwacu cyangwa atari abo mu bwoko bwacu, twababwira ngo umuntu wese wumva afite umutima w'impuhwe, umuntu wese wumva afite umutima wo kugira icyo yakora ku muntu w'impunzi nk'uriya, ku muntu wasenyewe, ku muntu wakuwe mu byiwe, ku muntu uri kurara ku musozi yari afite aho kurara, ku muntu uri kurara ubusa atarabuze icyo kurya, ku muntu ubura aho aryamisha umwana ngo yitse umusaya, ni ukuri uwo muntu byaba ari iby'agaciro kuri we, agize icyo akora n'Imana ikabimuhembera. Kandi ibyo tuzahemberwa mu ijuru ntabwo ari ibi byo kurya turira hano ukabirya mu wawe, cyangwa abana bawe ukabigisha neza, ukabafata neza, ukabagurira imyenda myiza. Ibyo tuzahemberwa n'ibyo dukorera abandi. Kandi n'ijambo ry'Imana riravuga ngo abajana na Yesu gutabara abandi ngo nibo bazogabana umugisha w'Imana. Amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, Imana ibahezagire. Amen.